I pozdrav svima ljudi, sa vama je Sekulić i ljudi danas igramo na Skillere. Kao što vidite prvi sam level, imam 0.4 respekta. I kao što znate sada ćemo ići po osnovu. Idemo da kupimo telefon i ovo. To ćemo u najbližoj prodavnici ovdje. Nije to. Sad ćemo naći ovdje neće. Mora biti. Ćemo brže ići. Evo vam gore. Kroz ovaj. Ovdje. Evo ga ovdje. Tu ćemo ući kucati kupi i kupit ćemo mobilni imenik, onda ćemo kupiti nema šta nam treba, sat i kupit ćemo dopunu. Sada ćemo otići do opštine da izvadimo pasoš i položit ćemo vozački. Kupit ćemo sve moguće dozvole, a u sljedećoj epizodi ćemo raditi neki posao. Ako želite snimam sa Ilijom Benjakom, pišite u komentare. I kao što sam htio da kažem, došao sam do saznanja da uskoro Balkan iste otvara ga Goran Benjak Goksi, pa svi koji žele tamo neka mu se jave kad će TeamSpeak i to. Ovo je nova opština, mislim odavno igra na Skillere. Ići ćemo SC da ne bi propadali, što svaki put kada uđem, a ne stisnem SC propane. I sad ćemo ovdje kucati izvadi pasoš. Šta je roleplay? Simuliranje stvarnog života. Deathmatch je ubijanje igrača bez razloga. Bunny hop je trčanje i skakanje. Driba je gaženje ljudi i auto. PvP je trčanje, maltretiranje civila, imate ubijanje igrača bez razloga, mi ćemo maltretiranje civila. Čestitamo, dobili ste pasoš. I ljudi, to bi ja mislim bilo to od ovog klipa. Radit ćemo serijal, u narednom klipu ćemo položiti vozački i sve što nam je potrebno. A mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav.